Ujin Mandibata nomor 272 si erjudul Israel nge si motong. Mi mi re do 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 re mi re do mi 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 pa mi re sol sol mi pa mi re re mi pa mi re mi do re do sol sol mi sol la sol sol mi re mi pa re mi Israel ngosi motong biri-biri Paskah, tanda peringatan pula i Mesir nari, di patantang ngekap si ngepkepsa, tetap rasa lalap pergua Athena, si pujilah Tuhan. Darahna jadi tanda penebusan, si jadi tanda kerina umat bangsana, sini kali ini di batantae, tetap rasa lalap pergua Athena, si pujilah Tuhan. Selamat berlatih, mejuah-juah man banta krina.